Jedinstvo našeg naroda od pamtiveka je bilo najveća prepreka i strah svima onima koji su hteli da nas bace na kolena, da nas ponize, da ugroze i da nas razjedine, a neretko i da izbrišu postojanje našeg naroda. Iz tog razloga i sada kada naša zemlja trpi ogromne negativne pritiske sa svih strana, važno je da budemo jedinstveni. Važno je da Vlada Republike Srbije bude jedinstvena i da sledi iste ciljeve i istu politiku koja se pokazuje već godinama na mudar način bori za očuvanje teritorijalnog integriteta naše države, koja se bori za mir i bezbednost u našoj zemlji, a koja se i pored svega toga veoma hrabro i veoma dobro bori za ekonomski i privredni rast i razvoj naše zemlje. Poslednjih 10 godina pokazalo je da je upravo to politika predsednika Aleksandra Vučića i pokazalo je da kada Vlada Republike radi po tom principu, rezultati ne izostaju. To mogu potvrditi na primeru grada iz kog dolazim, iz razloga što je, zahvaljujući Vladi Republike Srbije, u proteklom periodu u Šapcu realizovano nekoliko višemilionskih projekata. A ja ću se sada osvrnuti na onaj koji je strateški najvažniji za rast i razvoj grada Šapca u budućnosti. To je izgradnja novog autoputa od Rume ka Šapcu, koja se privodi kraju i čije se puštanje u saobraćaj očekuje već krajem ove godine. To je novi most preko Save koji je Šabac dobio i započeta izgradnja brze saobraćajnice od Šapca ka Loznici. To je višedecenijski san svih Šapčana i država je u ispunjenje tog sna uložila 467 miliona evra. Koliko je to mnogo pokazuje podatak da je to čak desetogodišnji čitav budžet grada Šapca. Koliko je važno i koliko je strateški značajan ovaj projekat za izgradnja ovog projekta za čitav grad Šabac pokazuje činjenica da upravo ovaj autoput i brza saobraćajnica prolaze kroz industrijsku zonu u Šapcu, koja je zahvaljujući tome postala jedna od najatraktivnijih industrijskih zona u Šapcu i gde je protekle 2 godine došlo čak preko 20 novih investitora. A zahvaljujući Vladi Republike Srbije i Razvojnoj agenciji Srbije u Šabac je stigla i najveća investicija u istoriji Srbije, a to je kineska kompanija Mint, koja će u narednim godinama u Šabac u svoje proizvodne pogone uložiti preko 350 miliona evra i zaposliti 1500 radnika. Ponovo naglašavam značaj i važnost strateškog projekta autoputa zbog otvaranja novih fabrika, otvaranja novih radnih mesta. U Šapcu je sad trenutno zabeležena istorijski niska nezaposlenost i na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje se upravo zahvaljujući otvaranju novih fabrika, zahvaljujući otvaranju novih radnih mesta, zahvaljujući odgovornoj politici i države, ali i odgovornoj politici gradskih vlasti prema borbi protiv nezaposlenosti, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se ispod 5.000 ljudi, što je najniži broj od kada se ova evidencija zvanično i vodi. Takođe, naglasiću da je ovaj strateški projekat važan i zbog budžeta grada Šapca, jer dolazak novih investitora, otvaranje novih radnih mesta, smanjenje stope nezaposlenosti i unapređenje kvaliteta životnog standarda doprinelo je i tome da grad Šabac ima i najveći budžet u svojoj istoriji. Podsetiću da Srpska napredna stranka kada je došla na vlast u Šapcu 2020. godine zatekla je budžetski deficit, zatekla je zaduženost grada preko milijardu dinara. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Vladom Republike, zahvaljujući odgovornom ponašanju gradskih vlasti, budžetski deficit je nadoknađen, gradske finansije su stabilizovane, a budžet grada Šapca koji je 2020. godine iznosio 4 milijarde dinara, sada iznosi preko 6 milijardi dinara. To nam je dalo priliku da još jednom nastavimo da pratimo politiku Srpske napredne stranke i da se mnogo toga dobro gradi za Šapčane. Ja ću naglasiti samo to da prateći politiku Republike i Šabac brine o ljudima i u gradu i u selu, pa iz tog razloga za protekle 2 godine u Šapcu izgrađeno preko 90 kilometara puteva, većinom na seoskom području. Verujem u to da mi moramo da se borimo i da unapređujemo sredine iz kojih dolazimo i u kojima živimo. I siguran sam i u to da u Šapcu treba još mnogo toga uraditi i da će biti urađeno. Ali da bi tako bilo, još jednom ću podsetiti da Vlada Republike Srbije mora biti jedinstvena, mora biti složna i mora nastaviti da sprovodi politiku koja je u proteklih 10 godina gradila fabrike, otvarala radna mesta, politiku koja je gradila puteve, mostove, politiku koja gradi škole i bolnice, ali koja se iznad svega bori za mir i bezbednost svih nas koji živimo u ovoj prelepoj zemlji. Hvala vam na pažnji i živela Srbija.